kandi ibice ndi busome ni ibice bimenyerewe cyane, abantu bazi bazasoma Bibiliya biramenyerewe cyane. Anisize minsi kiragera imyaka yadusize. Tumubise nko kubwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 5 ndarangiza wa 13. Tumubise nko kubwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 5 ndangize no kugeza ku 13. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndabwira yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wehoho nusenga uje winjira mu nzu ubanza ukinga urugi uhere kusenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye aza kugororera. Namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubira hato na hato, muyasubiramo hato na hato, kuko abapagani bagira bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukenye mutaramusaba. Nuko nimusenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi kuko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu kuko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Tuduhane mu bicosha, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari bijawe none n'iteka ryose. Amen. 7 murongo wa 7 tugeze kuri 12. Igice cya 7 utunguze kwa Matayo nanone 7 umurongo wa 7 tugeze ku 12. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona n'ukomanga ku rugi agakingurirwa. Mbese muri mwe hari umwana we yamusaba umutsima akamuhibuye cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? None ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none se so mu ijuru tazarusha guha ibyiza abayimusabye? Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose mubari byo mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Amen. Ndangirije mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16 ndarangiza n'uwa 18. Rwandiko rwa Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16 ndageza ku murongo wa 18. Mwaturana ibyaha byanyu kandi musabe hano kugira ngo mukizwe. Usenga ko mukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Amen. Urakiranuka Mana, wuzuye imbaraga n'ubuntu. Ndagushimiye kubw'umugoroba none duhaye mwiza wo kuba imbere yawe Mana. Muri iri njaro ngo imbere yawe n'ibyishimo bisa, abagusenga ntaco bazabura. Aravuga ngo nyabura Mana duhindukirire twuzuza urukundo. Mana ndagushimye kuko waturinze aho twiriwe tukaba tugeze mu ngoro yawe. Icubahiro kibicawe. Kundi Mana tuciye bugufi cyane, imbabazi n'ubuntu kabize tubeho. Mana twuzuza umwuka wawe kugira ngo tubashe kugira vuga nkuko bikwiye. Tugabura icyo waduhaye twengongera kandi twe kugabanya. Ubone Imana bicaye nabo bakira ijambo ryawe zose bifatanijwe kugira ngo icubahiro kugarukire none iteka ryose kwa Yesu Kristo wacu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Abo tutahanye amaboko ndabaramukije mu izina rya Yesu, kandi ndabifuriza umugisha n'ineza y'Imana bibane namwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kindi congeyeho nejejwe nuko twongeye kubona umwanya mwiza wo kuba imbere y'amaso y'Imana. Imana bikoze ihabwa icubahiro. Abangana barya abagira amahirwe
kuko hano hanze hari abantu bari hanze ntibataramye ntibagize gute baragusa ko baraguma kuzagazaga aha ngaho mu muhanda kandi ntacyo baba bakora. Uzi se kugira ngo kuno kwishurirwa n'ugwishurwa kumenya kuza mu nzu y'Imana ni byiza. Dawudi we ngo bakimubwira gusa ngo aje mu nzu y'Imana, bakimubwira gusa kicuva amakuru ngo yazaga yishimye, kuko mu nzu y'Imana haba mwibyiza, haba mwibyiza. Ababisobanukiwe kera 1996 habaga publicité mu Rwanda bageze bagira 1994 bafata u Rwanda. Hari publicité bagiraga y'inzoga yageze yita ngo ni Guinness. Jewe sidamwe inzoga kuva navuka, zanumva ngo inzoga sinzi niba zibishe niba zirura, ubwo sinzi mu kanwa kanje, nta inzoga iragira mu kanwa kanje kuva navuka. Noneho rero kubera abayikuzi bayo kwipendekeza bakavuga ngo utazi ibanga rya Guinness ngo nutarayinywaho, niko bagazavuga. Nawe utazi ibanga ry'igitaramo nutarakibamo. Haleluya, Amen. Iki gitaramo cyafashije abantu benshi, cyareze imfubyi nyinshi, cyubakiye abapfakazi benshi. Haleluya, cyashingiye benshi. Hari abazabipinga, ibyo ntabwo babipinga, ariko igitaramo ni cyiza kuko imbere y'Imana n'ibyishimo bisa, ngo abagusenga Imana ntacyo bazobura. Ndashima Imana kandi kubw'itorero rya Grace, cyane cyane bushumba, abashumba bose mwe twagiye tuvugana, bushumba byicaza niwe twagiye tuvugana kenshi, tuvugana ko tuzogaruka niwe twavugana mu materaniro ushize. Turabyemeza sinzi ukuntu nyine mwagize mutima wanje, jewe ndafite gahunda singira imigwi mibi, nora mukankagira izindi gahunda bigatuma, ariko nta gahunda ari zabwira abantu ngo aberi y'umwana muri uzanumva ngo bamwe ngo bazabama bagira gute ngo babanze ngo ba bishop ngo nabandi bahamagare, akapfa kumpamagara gusa ngo tutarame, habe niyo wa mwana muri ya Sunday school nta kibazo, agapfa kumbwira ngo tuje gutarama, nambwe ngo tuje handi, habe niyo yo bishop. Nabwo ushize ukuntu umuntu yaje kuza arambwira ngo sinabivuge hanga sinzavuge ngo nimushingire ngo azompeza envelope y'igihumbi $100. Ndamubwira ngo wayobye kabisa, jewe habe niyo wikuba imari 10 ukabihumbi 10 ukabifunga muri envelope ukambwira ngo shingira bitemewe n'amategeko ndaguheza ibihumbi 10, ni imbere y'Imana izo ncira urubanza. Sino habe niyo nobaje kwampa kura nobura, kuko Bibiliya nuko nguko, Bibiliya nziza ikibwa Rwanda uzokubesha, Bibiliya n'ubupanga isa n'amakosa ibindi namaranga mutima ngo niki. Aho Yesu yaravuze ngo se uzakumarira iki gutunga iby'isi byose hanyuma ukazabura ubugingo, niki cyakumarira? Sino yafata ndamubwira ngo igendere papa, aje gufata undi gundi nyine waramushingiye atuye muri umuhana uko nyine araho namushingiye, ntacyo mpamuvugaho kuko muri urugendo ndi kinege, ntawe mpambwira ngo ntawe mvuge sitashinze, zishinzwe guca imanza pi hano umuntu uzacira urubanza. Mana w'ijuru ibaho umugisha bashumba, ciye bugufi cyane bashumba itorero, Mana w'ijuru bagirire neza, dutekereza mukaduha agatuti karagoye. Rero mwaza bagashika ngaha bagakubita amagambo, tuti nikiza muzamenya gukoresha agatuti neza, tuti nikiza bwana sifiwe sana, keza ugomba gukoresha neza ugambugeza ugakoresha ukavuga amagambo meza, amagambo y'urutse umutima, hana kuvuga ngo amagambo yose aje kubita agatuti ngo goza agatuti. Bakubwira hano umuhanga wavuze aravuga ngo nuhagarara imbere y'abantu umutima wazo kubwira ngo 50 70 muri kwijana barakurusha, mwumvise 20 nibo munganya, hasigaye bangahe? 10 n'igirusha. Ayo magambo wabyumvise? Nuhagarara imbere kuko mpagaze gutuza uko umutima wanje uranyemeza kuko muri mwebwe mwicaye 70% barandusha, 20 nibo tunganya, 10 nibo ndusha. Uwo mutima nukuzamwo uzomenya kuvuga amagambo afite agaciro mbere y'abandi. Bwana sifiwe. Amen. Nuko nguko nganashimye Imana ngo ishubagirire neza. Amen. Onye na muzehe mushumba muzehe ndagushikwa natwe ngaba niwe babonye Yesu Paulo unabwanditsi wanditsi wabora yaravuze ngo mwibuke ababayoboraga kera ngo bakababwira ijambo ry'Imana. Aba ngabo bagiye kurira amakuru ya muguru yabo ze turabubaha tunabaha agaciro kubera kuko mu birenge byanyu
nimwe twakuri abo turi tubikesha Imana namwe. Imana ngijogire neza zoye kuramba no gusa. Hanyuma rero tugiye kuganira amagambo natekereje tukiganira hajemo ibintu bitatu muri jewe. Ijambo rya mbere hajemo kuvuga ngo kugira umumaro mu gihe cyawe. Kugira umumaro mu gihe uko ari abantu batagize mu gihe cyabo ni barwiganywa. Ngo muhano umwe hari atuyemo umugabo yagiraga nabi yari umutware yari umushefu ngo akagira nabi cyane ngo buce agirira umutwa nabi ngo amare kumugirira nabi umutwa ngo umunsi umwe yagiye guhiga ngo aramubwira ati shefu yapfuye. Umutwa ati shefu yapfuye ati yapfuye mwamubonye ati yapfuye twamubonye. Yamafata umuheto n'imyamba yishize mu nana arahese yama yirukanka tumunyereka aho bamuhambye ngo atorera ibuye rinini ringana gutya reka mushireho tazozuka. Sozuka hari abandi bazasengerwa bavuga ngo Mana ngo umuheze visa ngo agende ngo tumukire tugira mu muryango bakavuga ngo bavuga ngo ngiyagenda ngiyaje gupfa runaka se ngo nakamariye. Ariko ufite icyo ugomba kumara mu gihe cyawe haba mu muryango haba mu itorero haba mu muhana ugomba kugira icyo umara. Muri rimwe zaravuga akavuga ngo se mbese abantu n'Imana bazakwibukira. Imana yaravuze ibwira Yeremiya hebe na Ezekieli yarabimbwiye. Ezekieli yarasabira ubwoko bwabo aramwe ngo Ezekieli we nawe Yeremiya murohe mureke kuvuga ngo nubwo ico gihugu cobamwo yo kikabamwo na Nowa kabamwo na Danieli ngo nubaka ubwabo ariko nkakirimbura. Haleluya. Ibwira Satani ngo Satani we uvuye Satani tuvuye kwisi kuzenguruka wabonye umukiranusi wanje yo wamubonye. Haleluya. Amen. Kugira akamaro mu gihe cyawe mu muryango washatsemwo mwabadamu batoya cyane ugashaka umuryango ukavuga ngo kwako nibagazavuga tukira abana ngo twaratoye turagahora tugira gute dutora. Ugashaka muhana ko umuryango ukavuga ngo twaratoye ariko abandi baza bashaka mu muryango akababwiganywa bakazavuga ngo ngiriya shitani ngo yaje umugayo ngiriya shitani umve nawe tubazayivuga se nisho nabeshe. Ariko undi yashaka muhana bakaza mama bakazamushekerera mu bantu bose bagakunda ngo baje kurari wiwe kubera iki yabaye yagize akamaro mu gihe ciwe. Yego iryo jambo naritekereje ndaritegura rirananira ndirekera aha ngaho. Haza mu ijambo rivuga ngo tuganire hejuru yo kugirirwa icyizere n'Imana. Kugirirwa icyizere n'Imana nabyo naritekereza ndarijana ngo rigere nkeje bundi naryo ndisiga aho ngaho. Haje kuza mu ijambo rivuga ngo reka dusenge tuganire hejuru y'amahama 7 aza tumisengesho ry'umuntu rigira akamaro. Kwara amasengesho atagira akamaro y'urusaku yayanda zivuga ngo maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za macho ya Mungu. Taki nayo kuganya nayo kugira gute haza handa Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Umundaje bundi muri tujya tuvuye hano waje kutubwira ngo tumusengere yari afite ikibazo tumusengere Imana natubwira ngo uyu nguyu utacho no kumva ngo ubuzima bwiwe n'ubwamaganya gusa. Turambaza se biza bigenda gute uzusenga gute ngo tubwire usanga ubuzima bwe gusa no kuganya. Ayi Imana adapfuye ayi Imana we uranzi ayi Imana we naje uzunyibuka irakwibuka yarakureme yo kwibagirwa yarakureme. Haleluya. Amen. Yesaya yaravuze ngo birashoboka kuko umubyeyi yakwibagirwa umwana yonse. Birashoboka. Birashoboka ko umubyeyi yakwibagirwa umwana agira gute yonse. Ngo ariko Imana yagutiye duciye mu kiganza k'imanza. Haleluya. Amen. Hadi za Mungu zinasimama imara ukiamini utaziona. Mungu si mtu ili aseme uongo, si mwanadamu ili ajute. Matasa mtoto wake anyonyaye kifuani mwake. Nimekuchora katika mikono yangu usiogope, asema Bwana. Haleluya. Amen. Mwana sabaye bara yaravuze ngo wegera Imana ngo gomba kwizera kuko Imana ibaho iriho. Amen. Amen. Kandi ngo imitima ibiri ngo ntagategereze ko arico zohabwa. Naje nshingiye ku ijambo ry'Imana imugoro wa none nimba utaza wizera Imana niba usengana imitima ibiri ngo kurinzira ku murima ngo nushaka uzoreke
uzurya wicare uzuja gutwaka uspendinga your time for nothing. Haleluya. Amen. Kuko wegera Imana agomba kwizera kuko Imana iriho kandi izigororera bagira gute abayishaka. Iba siko navuze ubushize hari amagambo atatu akomeye ugomba gushira mutima ka ubuzima bwawe ugomba kwemeza umutima ko Imana ibaho. Yego. Abantu benshi bazi ko Imana ngo Imana ibaho ngwije kubaho ngo yararetse ngo muhagira gutya aho ariko Yesu mugambwe ngo yigeze gusenga Imana kugira Imana nabwira Imana ngo Mana umwana we yari yapfuye ngo Mana wari uri hehe igihe umwana wanje yafaga ngo iramusubizira mubwira ngo aho narindi ngo niho narindi naje wanje apfa aho bizayikanga sidekinya ndaho ndi woyikanga woyishitura wagiye wari uri hehe Mana umwana wanje apfa niye wari uri iramusubiza ngo aho narindi umwana wapfa niho narindi umunsi wanje apfa. Biratuma umugabo mwaravuga ngo kuyikira gusa no kuyihungiraho. Kuyikira no kwibwira ngo ndaje mu birenge byawe uniyice cyangwa ukize. Naho ibindi zo kwivumura ngo uragira gute ariko nigitangaza. We kwibwire ko Imana izogira irungu iri kumwe na Yobu na Daniyeli na Nowa. We kwibwira ko Imana izogira irungu iri kumwe na Yobu na Daniyeli na Nowa. Abageze barahaga abageze ari nibwo ejo bundi muri misi ishize natekereje Mesheke na Shadaraki na Abedenego narabatekereje bahagaze imbere narimo soma amagambo nayatekereza ukuntu ngo bahagaze imbere ya Nebukadineza baramwe ngo Nebukadineza we ngo Imana dukorera ibasha kudukiza ubimenye ibyo ngibyo kandi ngo nubwo itadukiza ngo ntitururamo igishushanyo cyane Nebukadineza ngo azabiremo n'uburakari cyane ngo baravuga ngo nimuhambire mwebwe nyegeza umuriro inshuro 7 nimara amahambire ngo barabahambira babata umuriro icumuriro wakoze gusa ariko ni Eliya ngo yari umuntu umeze katwe ba Mesheke na Shadaraki na Abedenego bari abantu bameze bari impunzi kandi muyandi magambo nk'uko tumeze ibo ntibari n'impunzi bari abantu bateswe batekwe banyazwe uzovuga ngo wage kubesha wage kuzikora amanyanga kubera impunzi ikuzanira batatu bakiranduka Imana birivuga ngo Daniel wagambira mutima wiwe utaziyandurisha nizo kugeza ubwa. Amen. Ngo watereremwo isumuriro wakoze ngo waciye imigozi ngo bamatembera baratembera Nebukadineza icyantangaje rero naje namwe mutangara niki Nebukadineza yari umunebwe w'i Babuloni usenga ibigirwamana ariko yamayerekwa musenge aravuga ngo se twatayimwe abantu bangahe ati batatu none ko mbaye mbone mwa bane kandi wakane uko mubonye afite ishusho isa n'umwana w'Imana yari yarabonye Yesu hehe yari yaramubonye hehe Nebukadineza waramye bigirwamana ariko Imana dore kutuye mu ijuru natwe tukwa dutuye mu isi ariko uri Imana tukababanda ngo bushura dutekereza kohereza ibitabo 66 bishaka ariko nkunda Imana wavuze neza papa uko bukene uko mukwisa ndi mu kugenda nyumva umutima kwishaka ngo witaye ejo twiriranywe nayo ndayibwira ngo uko ndagushaka ngo gutaye kugeza igihe nzicarana nawe tukicarana apana kuvuga ngo runaka amajwi agashira ureke kuntera igipindi yazimbwira ukuntu yazimpishura amagambo namwe ngo nta gipindi cyawe nshaka nta gipindi cyawe nshaka cyo gice gipindi cyarashize ndashaka kukubona. Haleluya. Amen. Ubona umwete dushize mu kubuzina turi mu kubuzina ko ushiramo tukaja mu butaha tukaja gusenga Imana yo kuri bikomeye cyane. Ngo umuhanga yaravuze ngo Zakarias aravuze ngo iyo umuntu yagize igihe kirekire cyo kubana n'Imana ngo agira umwanya muto wo kwirukana abadayimoni ngo ariko iyo yagize igihe gito cyo kubana n'Imana ngo agira umwanya munini wo kwirukana abadayimoni. Ijambo rabyumvishe ndarisubiramo iyo umuntu ngo yagize igihe kirekire cyo kubana n'Imana mu yandi magambo iyo yafashe ibihe zo gusenga cyane agira umwanya muto wo kwirukana abadayimoni ariko iyo tatindanye n'Imana amasengesho agira umwanya munini wo kwirukana abadayimoni. Kirirwa ku badayimoni twigeze gusenga Kamembe twigeze gusenga umusize n'impari ariho abari bahari ariko bagenzi baje bari bahari Evangeliste Ruboneka yarahari baza basengera abadayimoni
umwana w'urwara abadayimoni baramusengera ngo mara dayimoni bagasuzugura ati ntagasuzuguro ngira muri abanyantege nkeya dayimoni uza wiceceka kimwe ntabwo ndikiraga inzavuga muri abanyantege nkeya ngo bagere kumuremza bavuga ati mwicare abansengera baraje mwebwe ntazo bushoboye mukanya bayinjije abana bari bavuye ku musozi bari bavuye kukarwa mu Kivu bamaze iminsi 3 ngo binjije gutya umwana yihungura mu maso aravuga ndi hehe tibamusengera barije gusa bari ayihungura mu maso barabimenya n'abadayimoni bazi kugira imbaraga cyangwa bazi kurumenya iyo umuntu yagize igihe kirekire cyo kubana n'Imana agira umwanya muto wo kwirukana abadayimoni ariko iyo yagize igihe gitoya cyo kubana n'Imana aza birukana muri base akabirukana muri soprano agahindura amajwi bakamureba gusa bagaseka bakececeka bakazamureba bakamubwira ngo umunyantege nkeya reka Imana ihabwe icubahiro Amen. Haleluya. Amen. Kugira ngo ndaje gutaka ngava imwanya kandi ndashaka gukoresha neza nanone duhudumiye reka tugane ko turagana hejuru gusenga no kuvuga ariko abantu bazabirirwa bavuga tibasenga kandi niba ari ikintu kigira umwanya ukibaho no gusenga wosenga ufite protector wosenga waho cumba wosenga uhagene mu ibarabara wosenga uri muri matatu ahantu hose nta utosenga mugabo w'umunyabwenge ndagira ngo Zakariya n'ubundi yaravuze ngo aravuga ngo iwe ngo ntagira amasengesho ngo rirenze iminota 15 ngo ariko kandi haramara iminota 15 adasenze uruvuga ko ntaramuye amasengesho nta sengesho agira rirenze iminota 15 ariko kandi haramara iminota 15 adasenze. Haleluya. Amen. Ubuzuta dufite none bwatugezeho bwavuye kuri John Wesley wabzarwaga na Susan Wesley niwo wazanye na Methodiste niwo watangiye ariko aje kubusingiriza umugabo witwa ngo ni William Simo wari umucakara muri Amerika wazanye ubwo bita ngo n'ubuzusa bwita ngo ni Azuza mu 1906 yarasenze umunsi umwe baraskudumiye n'abagore batatu n'abagore babiri ariko bari batatu Azuza nako Simon William n'abagore babiri ngo barasenga basenga umwaka wose uje kurangira umunsi umwe ngo basenga muri quartier yita ngo ni Los Angeles umuriro ngo uratumuka hejuru polisi ngo ziza zije kugira ngo none umurwa wahi bageze ku nzu basanga nta muriro barawubura ngo bawubure binjira mu nzu basanga William n'abagore babiri ko barasenga ukeneye gusoma ubona abantu babiri gusa babiri gusa babiri bamashije uyu muhano wose buhindura hakika Mungu ubona abantu babiri gusa uhindura umuhano ngo bishime polisi iraza gusa byageze gute ko tubadusoka tukabona umuriro hanze ariko twagera ku nzu tukabura umuriro byageze gute barambwira Simon arambwira ngo umwabwo umuriro mwamubura si umuriro w'ikibiriti ngo ni umuriro w'umwuka wera ni umuriro w'umwuka wera ubwo ngubwo ngo kubera amasengesho basenze imbaraga zabo bagore babiri n'uwo mugabo ngo zari zifite ubushobozi bwo gukwega umuntu agafatwa kuri birometero 3. Amen. Haleluya. Amen. Kaze neza pastor turamuzi n'umwana mana uje muheze mugisha amen nogejwe na Yesu natunganijwe n'amaraso harubwo yakogeshisha amaraso zombe sesemya ikindi kandi kureka kubwira Bwana sifiwe sana. Ando tusengerwa n'ibisa kandi gufasha ibintu ariko tureke ducuye umuco wo kwera twirukanga badusenge. Ntabwo ari umuco mwiza waba Pentecost. Ha ushundi gusenga. Ico turushanwa ni umwete twabishoyemo. Turye jambo rinumvikanye. Ha ushundi babye akecho. Nta muntu ushundi gusenga. Zavuze ngo Eliya yari umuntu umeze kandi. Ha ushundi gusenga. Ico turushanwa ni umwete umuntu yabishoyemo. Hari arabishoye umwete mukeya basabura Imana bukeya ababishoye umwete mwinshi basabura Imana cyane basi mbona neza amen usugira ngo uzozinduka mu gitondo ku musozi hariya kumvuge hariya umusozi wa Gidurani uzinduke mu gitondo kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane nimugoroba ugoroberezayo ukomeze ube gutyo Imana izo gukoresha ibikomeye abantu batangira bavuga ngo uyu ni wa wundi twari tuzi kubereke kubera umwete Yesu kicitegerezo cyacu cyiza ngo yirirwaga iteka ryose abwiriza ko turaganije gusenga
ngo yirirwaga iteka ryose abwiriza mu bantu nimugoroba ngo akaza ku musozi karara gusenga ngo yagaza atwarwa n'ibintu bibiri Yesu nijoro ku musozi n'ibintu bibiri ijambo rya mbere ngo yabaga agenda kuviva yabaga ngo ashangwe no gutanga raporo y'umunsi wose yakoze icya kabiri ngo yabaga agiye gusaba imbaraga azakoresha bukeye n'ahandi wari igitangaza kweli uzuzi kura hehe Yesu umwana w'Imana yazaga azikoresha umunsi akaje kurikiyeho wari igitangaza umuntu akamara yinga ntaza yiherera ntaza senga yo kuryama ahora nakora yo kuryama akaba nka wa mudamu ngo nigeze nza numva baza bavuga ngo wigeze gusenga mugabo arambwa ati dusenge turyame bwari bwije njoro umugore ngo yararushe cyane ngo arasenga ariko asenga yahende yo guhunyiza ya masengesho yizo kurya by'abadayimoni aho ibyo kurya biziki hazaje yahinde gusenga kwita umutwe w'ikiki hariya uko satani aje kuza ya diploins atatu hari mu kirere hari kwisi hari aho mu kuzimu abo kwisi bashinzwe kuturwanya kutwosha abi kuzimu nibo bakomanda babo abo mu kirere bashinzwe kwimira amasengesho niba hari uvuga ngo umwami w'Iperesi yaranyimiriye ya masengesho yo guhunyiza nizo kurya by'abadayimoni mukecuru ngo arasenga ngo asenga umuvyeyi yari umumama yake mutoya ngo arasenga ahusha aravuga ngo mana uduha inyama umugabo atesha inka yanje inyana yanje zopfusha atesha inyana yanje inka yanje zopfusha uzobona urasenga gusenga turyame kurasenga Imana iguha inyama basi nuko niko bimeze baza basenga bahusha agasenga Bwana sifiwe haleluya haleluya amen atukuzwe Mungu wa milele amen babanaga n'umuhungu Imana yaramutahura ibinyira yagiye mu ijuru yagaza neza cyane iyo aje gusenga mu gicuku yagaza abyuka twabanye Buvira kuri Mobutu yagaza abyuka nijoro yamara kuzuka aje kuri robine hanze akamena amazi mu mutwe yamara kamara neza amara kicara ngo ndiyo senga Imana hahunyiza sakene kabyuka kaje kuri robine akashira umutwe kuri robine amazi umutwe akabona kumeneka umutwe bitose bigashiroro igashira akihungura akambara neza akicara agasenga bugaca sivuga umukozi w'Imana arawe narahari ariko nuba arakoze kandi Imana yamukoresha bikomeye cyane kwabanye yaravuye muri ESP Bukavu yigaga ico gihari umunyeshuri muri ESP mu etidi yanditse igitabo twarabanaga mu nzu Uvira kuva 92 na 2 na 3 na 4 Rwanda rufashwe iwe yagaza yandika memoire yagaza saa 8 akicara akazinga igitabo agafukama agasenga muri iyo nzu nari yimbamwe nuwo nguwo nabonye abagabo bakomeye cyane namuzeye Kamburishi yagaza senga agasenga mukicara mukavuga ngo mureka muje kuryama uwagategura katera sengesho ngo asenge ngo rebe ko aje kuryama agatera sengesho bugaca mu gitondo ayo namakuru ntabwiwe n'abandi nahagaze kuko ni marme wa mama twarabanaga mu nzu Buvira agatera sengesho bavuga ngo kuyembwiye kuryama Kamburishi agatera sengesho saa 4 bugaca mu gitondo umuseko ugatambika mu gitondo umara ngo hano sengesho to uzo umunebwe satani akugaragura aza gukubita inga gukubita akushaka kubera turabanyante keke hamwete tugiye gusenga kandi gusenga haleluya amen Bwana sifiwe atukuzwe amen hayi bitu Bwana waje amen gusenga bagukomeje asanze harimo kunesha umukristo urugendo rwiwe sinzatinya mfite uko gusenga haleluya Bwana sifiwe sana tosala gusenga rero niki ndatanga gusenga ndavuga ngo amagambo gusana ane gusa nimba rabone kuvuga undi gusenga niki ijambo rya mbere gusenga biravuga ngo nukuganira n'Imana nko kumwana aganira n'umubyeyi we abeshanga bafite abana siko bimeze naje ndabafite Bwana sifiwe sana haleluya ejo bundi sinamushinga umwe ndamushinga ejo naravuze yaza avuga iki ngiki faranga soze ngatanga ntitaye ku ngutanga yavuga iki ngiki gatanga ngore baramwatse no wewe uraguze umwana wanje muri kanezerwe jewe nakuze ndimfubyi we mshingiye afite ababyeyi mama na papa reka muheza amafaranga yavuga kayamuha kubera iki n'umwana wanje nta maraso yanje ntacyo no mwima biravuga ngo gusenga ngo niki nukuganira n'Imana nk'uko umwana aganira n'umubyeyi bana babana biki gihe bizana magamagaga hari abana bamwe batari aho ngaho taza yumva ico savuze na nyina vuze ariko reka babwire hari umuhanga w'umupsikologe w'umudokiteri yavuze inzira z'indimi ziva mu
inzira zine imigisha izivamo. Niba ushaka imigisha nizo nzira ntiziva muri zitanu, ni zine gusa. Inzira ya mbere ni ababyeyi bakuzaye, mama na papa wawe. Maze kusoma aya magambo ubu nyine iyo nkuze nkuye na mama, n'ejo ubu naje kugenda agiye muri Amerika, naramwe ngo mama niko ushaka nkubwire, naza shaka gusabwira ijambo gusa, nagaze niyaranje mama kira hangaha, maze gusoma amagambo kagira gakora kinda gusa numve ko avuga ngo umwana wanje Imana igubusha. N'ejo ubu ndetse gusezerana agiye kuja muri Amerika ngaruka ngaha, naramwe ati mama ko tugiye gutandukana twese ko tuzongera kubonana niki no gweza cyiza atungura igitenge, ngura igitenge tushaka namange nashaka Gana kandi amafaranga nafite ndashaka Gana y'ibihumbi mu Rwanda 50 umere kuyigura ndayimuheza. Avuga ngo mwana wanje Imana igumurisha ndaneze. Wawo umukirisha babse ikibazo kinini cyane, ikibazo kinini cyane, ikibazo kinini cyane. Inzira ya muri zo zambere, inzira ya mbere ni gushaka umugisha. Hayi ni mama na papa kuko yashatse kuvuka murongo. Inzira ya kabiri ni Imana. Haleluya. Kwe! Senge kuja muri seminari kandi. Etola. Bwana sivyo sana. Molekos. Nizo nzira. Baba nabose mu kugenda babyeyi bavuga ndibumva. Imana ibababarira ibakibisusa. Nubu ejo bundi narabivuze namwe ngo mama nakoze ubukwe none nakubikekado. None uzogera gutenga ndayo ndabona ngo ariko umwana wanje umva umugisha naza numva mpaye muntebe. Gusa kujana bivuye muri mama Imana igumugisha. No ubura gute? Mama hawo mwifuriza. No kuganira n'Imana nko kumubyeyi aganira n'umwana. Tukazuje imbere y'Imana ikintu gikomeye, ikintu gigaye, uzuje imbere y'Imana nk'umubyeyi. Ni umubyeyi. Haleluya. Bwana sifiwe. Paulo yavuze abibwira Roma araba ngo mbese itarimanye umwana wayikunda Yesu Kristo wikamutanga ku bwacu wizaburite kumuduhana na n'ibindi byose. Ni data. Ni umubyeyi. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Nonge gusobanukira ijambo kandi. Eto. Umubyeyi data. Umubyeyi. Usenga. Uzuje imbere y'Imana uke kwisenga. Hari abantu bamwe Imana yabo ni inyungu bayiteze gusa. Ibaheze visa niho bahuri. Ibaheze amafaranga niho bahuri. Ni Imana yabo ni inyungu. Si umubyeyi. Ariko neza kubitahura neza no kubishikira neza kugira ngo kumve neza wishiramwe nawe nuko uzoza gusenga Imana ukayisenga nk'umubyeyi atari inyungu yo kwishaka gusa. Haleluya. Amen. Wow. Sasa sinzi ukuntu umugoroba ndi mujera umunezero ko ndumva sasa ukuntu. Komeza gutyo. Haleluya. Amen. Yashatse ko winaseza musisi bihitavuba akugira umunyabya nawe mwemerera. Haleluya. Atukuzwe Imana. Ahimediwe Yesu. Senga no kuganira n'Imana kuko umwanditsi Maraki yaravuze kuri 3:16 araba ngubwo abubaha Uwiteka baganiraga ngo Uwiteka exate gutwi ngo akumva ngo agategeka ko igitabo cy'urwibutso kiza akikavuga ngo runaka tange kuvuga nimuzane igitabo mwandike ibyahavu karavuga avuze gute papa. Maraki 3:16 asoma asoma no ngo nazi Maraki 3:16 umva ukuntu avuga muri kambo asome pasa muri kasime. Atukuzwe. Gusenga ndagukomeje nasanze arimo kunesha. Wahabonye papa asome pasta. Yes. Usome mu izina rya Yesu. Yego. Maze abubahaga Uwiteka baraganiraga Uwiteka agatega amatwi akumva nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso kugira ngo atakibagirwa babubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Amen. Yiwe ndajabundi yasa nk'uwanyambuye ariko sinomuvuga ko muramumenye se abantu batuye none ngo mara kumubwira kandi amafaranga atari make ndamubwira ati none murambwira ngo muhamagara umuryango mubwire niba baramatuze ngo mare mukangenda pamipango kudumpamagara muramwe ngo se muti wibagiwe ko uri umukristo bizima tuzi kuko batababarira ndabizi
sawa kandi ndafashe amafaranga nanje nanyakeneye none ga mubabarire numubabarire sindamubabarira ariko bivuge uzavuga kuri kamera kora gonzo kubikora se oya tazo nzavugira kuri kamera ngo ndi kubikora navuze ngo nintaha ndafata microphone telefone ubwira ngo ujya deni rya ndakubabarira ugende tugase kwikanga tugase ugende unyane uzumpamagara tubonane tuvugane ndakubabarira kuko no mukristo nimutababari zasonga tuzababara bose tuvugana n'abapagani je kumurega umuntu kandi umukristo tuhagaruka tuti kube n'umukristo ngomba kumubabara cyonze cyo nuko Imana itazomera kuko ndengane ikujahante mibale nzambe la songila uko abo baguwiteka baganiraga ngimana ageze ati kutwikumva ngigateka ko bazana igitabo cy'urwibutso kugira ngo bandike tubikizagirane ibyo abo bahuwiteka bagize gute bafu uzuje imbere y'Imana ugiye kuganira naso si umuntu wibwira ngo papa wibwire nico gituma umwuka aratakisha kavuga ngo aba nabada umwuka nawe ngadufasha kudusengera mu ntege nke zake mwaka tunihira iminiko itagira itavugwa kavuga ngo data we yaragiye kuvuga gutya ariko yahengetse nuko yaragiye kuvuga Mana we melo mana Abrahamu na Isaka na Yakobo kabiri zuma la soki usenga ngo nugusabana n'Imana usabana kugira ngo amagambo abiri sabana ngabwira ngo amagambo abiri haleluya amen ariko muri aya magambo abiri ndayavugamwo agira intambwe zigera nk'amagambo abizi igifaransa abizi gusabuza mu mbabarira zakoresha ururimi rw'igifaransa ko rwarambaza narwizemwo rwigisha mu imyaka 26 n'umuprofesseur warambasa urumva bazavuga ngo icyo bita ngo ni iyo bita ngo ni communion la communion la fraternité iba nk'amagambo atatu iba ngo icyo bita ngo ni amour ikaba ngo icyo bita ngo ni amitié na intimité ayo magambo ko atatu arasa ariko agiyasumbana amour ni urukundo amitié ni ubushuti intimité ni ubushuti magara haleluya gusenga ni ugutera intambwe yo gukunda Imana ikayirenga ukagera ubwo ubishuti n'Imana ukayirenga ukagera ubwo uba inshuti magara tuzoba inshuti magara n'Imana kugira amafaranga menshi tuzogira ubushuti n'Imana ngubwo nguri muremure uri mwiza tibishoboka tibizokunda tuzogira ubushuti n'Imana gufite amamodoka gufite amazu ngiki kintu kiza gitera ubushuti n'Imana nugusenga iyo wasenze gusenga nugusabana n'Imana kandi gusabana n'Imana nukuyikunda ukarenga kuyikunda ukabishuti nayo ukarenga kubishuti nayo ukagera ubwo uba inshuti magara n'Imana kandi biri kavuga ngo tato nsokora takibwiye abagaragu ba Nareba iyo ntuye fasi msubiza sana nanje zasenga makesi menshi ariko zareba umuntu tazusenga amureba kumva ateye impumbi usenga nibwo buzima n'ubuzima haleluya amen nugusabana n'Imana kandi agusabana ejo umuntu yarambwiye hari umuntu aragiye gusengera yarafite ikibazo arambwira ukunda afite ibibazo arambwira ati kandi ni kaho abantu batahabanyegera sizikundamwe ndambwira ngo urashateze ku bantu ndambwira ngo abandi bose babandi uzohita inshuti nagashesho si inshuti murasheshe yerunaka muzosheshe inshuti nyanshuti nziza Yesu nugera mu bibazo ntizoguta inshuti zisi zazibonye ukenya zikagusa nimuzamubibona bose inshuti zisi iyo iri mu bibazo zaziguhunga usigara usibenze baguhamagara ariko Yesu azagumana nawe Yesu niwe inshuti nyanshuti abandi nagashesho ugenda ndagutangarije umugoroba babuze kwita ngo ni inshuti murasheshe inshuti nyanshuti ni Yesu Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Atukuzwe Mungu amina. Amen. Murasheshe. Inshuti ni Yesu. Dore kintu kizacuba kugoshuti n'amasengesho. Amen. No gusenga. Ugora nari mu gitondo. Ugora nari mu nijoro. Ugora nari mu gitondo. Sasa tukajana nayo mu modoka. Abandi cyage moto tihayigenda. Odume. Gahumye umutima gusugira. Data we ni hano. Alukizani Yesu Masiya.
naunila mutima gwani magala kitali kindu gagazikwa yokuola data umuyambike isiribo yokuhima magaziwe na shetani anongoneza sasa rohoni wangu karibu naye ninatutia ananitia nguvu baraka daima nitaka kwake Yesu. huyu usimgeni Simgeni Yesu Mwokozi, sauti yake nzuri najua inamufungulia naona ni Yesu na siku hiyo sitaisahau. Noito Sundari Singa era umuhindi yishwe n'imbeho yo muri Himalaya yishwe n'imbeho muri Himalaya umunsi umwe aje gusenga muri Himalaya ngo Imana imwambika ubwiza amanutse ageze mu nzu ngo aje kureba pasiteri wari wamubatije ashise ngo arakomanga gipango akomaze gipango ngo umukobwa w'umukozi ngo aje kumukingurira arebe mu idirisha kakuma baza basunika gutyo utarareba ngo arebe abona umuntu ngo murebono abona ishusho afite ngo ndiyo yihanganira aragaruka arambwa ati ishusho mbonye afite umuntu sinoshoboka araza ngo shikera murebe ngo murebye abona ko ari Sundari Singa ngo arakingura pasiteri ngo aramuhobera cyane nabwo ati Sundari Singa none ko maso wawe hayawe baragirana zageze gute arama ngo muzeyi we ngo nari maze iminsi myinshi ndi muri Himalaya ndi kumwe n'Imana ari muri Himalaya uwo mugabo yishwe n'imbeho imbeho yo muri Himalaya yatobaguye ibihaha byiwe ariko dogiteri aremze cyane kuko Imana amukoresha ibintu bitatu umunsi umwe ngo bigeze kumuvuna amaboko mu Buhinde biremeraga Imana bamuvuna amaboko bamuvuna n'amaguru bamuta mu mwobo wa cobra ngo cobra imurye namara gwayo agezeyo ngo cobra nayo iratinya imwizingaho iragusira muhobera gusa iramufumbata gusa mu gitondo ngo mugacagurikana ngo bona ko marayika yasaramwe ngo Sundari Singa mbeze ukuboko kwawe amweze ukuboko kwiwe n'ukundi n'ukuguru Sundari Singa amaboko arabohoka n'amaguru arabohoka mu gitondo muhana ngo bice kare aramanuka muhana abari barayamutaye mu mwobo wabona Sundari Singa karatembera karage haleluya amen ariko aremze cyane Dr. Ramza ngo Sundari Singa niki cyakugize gutya niki cyatumye ibihaha byawe bishira arambwa ngo ibihaha byaje byamazwe Dr. ngo nimbeho yo muri Himalaya ngo nibone inginga Imana nkayibwira ngo Mana we icomba ukangarurira umuhindo umwe akamenya Yesu bagabo Imana we bagabo Imana ijuru naryo byarahumye n'abandi bose byarahumye bamwe za Zakariyasi yarapfuye yagiye gupfa yakoze ifete y'umwana w'imyaka 14 w'umukobwa umwana w'imyaka 14 w'umukobwa wiwe ngo yari yarakoze amafungo y'imisi 40 yarayarangije ngo Zakariyasi ngo arishima cyane aravuga ngo nubwo pfuye sizintwara cyo usize umwana w'imyaka 14 urangiza amafungo y'imisi 40 sizintwara abawe nawe niko uzosiga nawe niko azomera amen atukuze Mungu amen gusenga ngo nugusabana n'Imana nugukunda Imana ukarega kuyikunda ukaba inshuti nayo ukarega kuba inshuti ukageza ubwo inshuti magara haleluya amen atabujaza mukorera bacogora wizo ubuntu n'urukunda mfitiye we mazimi moyo zamani iragiza amagara ngeze ijuru ugaza amagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo zikonzuvi zina ryaje uwo munsi hazazurwa bapfuriwe baba mu bituro umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba mbari naje siza ugasaza amagara amazina yawe yose mu gitabo
One loke. Donise ngo yigeze gusenga Imana ngo agere ubwo arakena cyane ngo maze gukena ngo aje gukaba umuntu idolari 14 arazimukaba ngo amare kumuzimukaba ngo bukeye kugishura birananirana wa mugabo ngo aramwishuza mweze marandevu birananirana bukeye umunsi ngo yamaza muza aravuga ati ndaje simva muno utambaye ifaranga zanjye John Lise ngo aragenda uwo mugabo yazanditse mu gitabo ciwe ngo aragenda arafuka mu gitanda bw'Imana ngo Mana baje kunyishuza none nabuze icyo rishuza none ga niwe boss waje amafaranga watangire gusenga ngo yumva ibintu byamutibuka ngo humure asanga n'inote z'idolari zaje mutibuka ngo arazitoragura abo akiza amadolari asigara niyo kumutunga araza heza wa wundi bari baje kumwishuza arambwira ngo ngaye amafaranga yawe muri ico gitabo ashiramo titre yise ngo ni miracle de $14 gitangaza cy'amadolari 18 miracle de $14 Imana ntakinaniwe ngo ya makuru tazi Imana ntakinaniwe umva kubwira yandi utarusi iyo yanze iyo yategereje gusubiza babwire n'ukuri kw'Imana kandi vuge n'umugore zawe bibwira siza shaka ko Imana isubiza vuba insubije vuba ninkayi bihaye inkenga ivuga ngo zosubirayo gituma uvuga bamwe zamvuga ngo n'ukuri kw'Imana yaje ngo muza ko zagusa izi gukenga ikabona kuzosubirayo ikaguhenda henda shuko tungutwa izi gukenga Kaguheza tunyunyuzo tuguhenda henda ariko Imana zisi ni Imana zisubiza wacu kabanzi gatinda niyo iyo asubije yatinze nza numva neza nakuri Imana sinashaka kandi kuri imbere simbaye kubiratanga n'umugore zabibwira n'ubunyire dufite ikibazo tugusenga twasengera mu rugo gusenga cyane ngo nibi nonde zala pimala zombela sinduva kuko nababara malubaya zombela kasimedo niza kubikora uzovuga ngo Mana harawangu nose womenye ko Imana yakoze ibitangaza gute ugize ngo TikTok Mana mpeza visi kamisa Mana mpeza abandi kamisa Mana kiragukenga kirabona ko kuzosubira zo utakomeye riguke okay Mana se none musi none ndi makari naje ndi makari cyane ntabwo na gatatu kubushize ndi makari cyane yani kuruke Imana tik eto sala Imana varka shmedo hello Amen. Atukuzwe. Amen. Gusenga n'ugusabana n'Imana n'ukubaka ubushuti n'Imana magara n'ukubishuti n'Imana. Wili ya. Elome la zome. Hengila mori dezala. N'ukubishuti n'Imana. Kandi kubishuti n'Imana biraruta ko yumva visa. Ako kumva visa tibishuti yanje. Yoyireka. Hano kuko Imana bivuga imbere y'Imana. Aho kumva visa takiri hoje gushikira ng'Imana gushikiriya nzoyiva izore mu izina rya Yesu. Sizabivuga mbiti. Ndavuga mbihagaze. Mu izina rya Yesu. Nariko nimishiti nayo yayinze kandi sawa itayinze takudesa. Ume nibere gusa. Kweli ndani ya Yesu munaraha ya jana. Isiyo namu. Kweli ndani. Hello kita. Kweli ndani ya Yesu munaraha uzura arukufita amahoro abapagani bagira umutekano ntibagira amahoro bagira umutekano ntibagira amahoro abapagani ntibagira amahoro bagira umutekano kuri cyane dufite umutekano muri Kenya tuzatubya amadwa twikanga imbunda ariko bafite umutekano ariko amahoro azatangwa na Yesu amahoro azatangwa na Yesu waba wariye ukumva ni sawa utariye ni sawa twabwire kantu nagusenga 90 cyangwa 92 cyangwa na rimwe nigeze kuba mu bukene bwinshi cyane ugeze igihe nabuze imyambaro nagira agapatero kamwe nako nageze gasenganaga n'iyinga noneho bukeye kwagira iyindi pantaro imwe yari yacitse ku mavi iyindi yari yaracitse inyuma noneho iyo kugira ngo umugore aje kumesa ya yindi nageze mfata ya yindi icitse inyuma imbere icitse ku mavi kayishira imbere icitse inyuma kayishira akaba ishira inyuma none igafuka amavi ganirigacwezo none umunsi umwe twari dufite ameza kandi nakundaga niheri n'ubu ndayikunda nakundaga niheri cyane nakunda n'ipende twari dufite umupasiteri wacu witwa ni Muzuzi yarapfuye umukozi w'Imana Muzuzi noneho twari dufite ameza kandi nakundaga niheri cyane bari babizi mwarimu barambwira muhira ati noneho utinde ureke kuja gusenga dore kuntu umeze ndaje kandi ndazumva nyine reka ntinde nyine ntaje gukoza abantu soni ndicara kandi nicara kugira ngo nsange barinze niheri bamaze kwiyegereza abashitsi kuko naza bana niba batera niheri ndimo sindeka kuvuza ipendo ibikunda noneho rero naje ndumva ndicara maze mbareke sage nyine byashize ndagenda ngo mwishe gutya sanga ko barima inatosangana n'amakina manga barayirangije ngo nije gutya nicaye maze gusenga mwarimu yamvuga ngo bizimana ngo natambuke imbere ngo duterere nihe yeko yo mana kunguko biza bigenda gute
ariko ngenda nafite discipline ndavuga ngo ndifata discipline kugira ngo abantu b'abandi batagira gute batarakana nditse ndatera turaririmba ngo tugere gitero cya gatatu ngo tugere gitero cya kabiri tufungana maana rohoni tuwote wamone ngo tugeze ngo dumengo ahita tuvuta furaha ahita tuvuta ngo tuje kugera ngo muri milele sinamenye ukuntu bizaka abantu nyine baraseka batabataye warasasa umunsi nja mu butayu mara iminsi tuvuga ngo mana sezeri uyu munsi kwambara ubusa kuzogeza iteka ryose kuva muri 92 Imana yaranyemere kuko tazongera kwambara ubusa kugeza iteka ryose izitureka rimwe izitureka bakaduseka cyane bakaduseka bakadusuzuga izitureka na rimwe uzotureka dutinda hano njyewe ndi mu bantu bazotinda muri kino gihugu kakikamu simpange ndavuga pe ndacyatinze muri kino gihugu ndatinze ariko icyo nzi cyo data azonsubiza kandi nasubiza umunsi azonsubiza uzonezerwa nkugeze muri Kenya nimugoroba mu gitondo kagenda hakika gusa icyo kinte gusa ngumene na data ngumene na data gusa twiboneza hila omila songela so tromela severa numvise mugenzi wanje ashima avuga ibihe hanina nafite icyo cyifuzo oya sinamaramas ukimbarakazi yake sinakurekura erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuri ibihe erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuri ibihe erega sinakurekura hello maole kari amen Bwana asifiwe sana tukuzo wewe ahimidiwe Bwana wa majeshi gusenga ni ijambo rizadutera kubaka ubushuti magara n'Imana kandi umuryango wawe ukeneye ubushuti n'Imana ukeneye ubushuti magara n'Imana urabukeneye iwanyu namwe hakeneye ubushuti magara n'Imana kandi nta kindi kisa kikubaka uretse gusenga kweri we mana yacu mukuyinga unyene kamera ngo mana we ngwino mana yacu umugore wanjye ngwino papa niba gutinda no kudatebuka ntacyo bibwiye sindatebuke ntacyo katola ikiri mu nzu wanjye ngo mana we ngwino ube mu wanjye ngwino ube mu data ngwino ube mu bana banje langre de varkashme pemona bekwenya tikala bima la songela auli mwangu yatapita ima Yesu tumaini langu heri kuwa na Yesu kuliko vyote vya ulimwengu imala homela sage Medova isile taula ngata Hallelujah. Oh. Sawa kabisa. Sasa ndanezerewe mukunezerwa none nkasa ngo abayisabizeze kandi mfite ubwe. Hallelujah. Ariko Imana izineze. Na furaha
ya turi ulimwengu hano ma haitatuvuta tena. Waona kung'aa kwake ni bure na bila kisi, Malo mbaya lakini tukusanyika kwa jina la Mungu tosala riba atuandalie. amonika vini Amen. Precare de noi desavinemo. Haleluya, Ahimidiwe Yesu. haleluya. mana Igitangaza ku boni twari zake kera. zo mwise zerano kera zishara nabo sezerano risha ndakwifuriza kutabura. Ndabona musoma amagambo y'imperuka, namusoma amagambo y'imperuka, nzakasoma amagambo y'imperuka bintera gusoma agatabo k'ipantaro y'imperuka. Narasomye ndayasoma zahishuwe, twari tumaze kuciga ico gitabo ngo tumere kuciga nja mu mateka y'imperuka noneho. Amen. Katugaruke kavuga ya mahame kaja gutinda masayansi atukuze mu milele. Narivuze ngo turavuga amahejuru y'amahame 7 aza tumisengesho nyumutugira akamaro. Ihame rya mbere nukuja imbere y'Imana ufite umutima utagucira urubanza. Amen. Kumvikanye isengesho ry'umutugira ngo rigira akamaro. Ihame rya mbere nuko usenga agomba kuja imbere y'Imana umutima we utagisha ubushinja. Tuzi urya ruswa, mwabanye nawe wandika za message ukazisiba, mwabanye nawe uvugana kuri telefone, mwabanye nawe umutima uwayuwesha, mwabanye fraud wakoze yose umutima. Ariko kugira ngo isengesho ry'umutugira akamaro nuko aje imbere y'Imana afite umutima utamurega iki. Sinsoma ku mwanya wagiye bandika muje kubisoma. Haleluya. Mu Baheburayo igice cya 10 murongo 22. Abaheburayo igice cya 10 murongo 22. Zaburi ya 66 umurongo 18. Abaza abantu bagiye kwandika sibyo? Abaheburayo 10 n'umurongo 22. Zaburi ya 66 n'umurongo 18. Abashaka gusoma iryo jambo kugira ngo niba ushaka isengesho ryawe rigira akamaro mu wawe ntukemere kuja imbere y'Imana umutima wawe ushinja. Amen. Haleluya. Ntukemere kuja imbere y'Imana umutima wawe kubwira ngo kuragira gutya ariko na mahimba. Haleluya. Amen. So buha utakaza umwanya w'ubusa ariko uzuja imbere y'Imana ufite umutima utagucira urubanza. Wabanje kwihana ukure ko inzitizi zose. Kwa umwanditsi wanditse hejuru inzitizi 13 zituma amasengesho mutatumvirwa. Inzitizi ya mbere ni icyaha, umutima wuzuye icyaha. Inzitizi ya kabiri no kutababarira. Inzitizi ya gatatu no kutizera. N'izindi 10 zingahe zose ni 13. Tukaje imbere y'Imana ufite umutima ugucira urubanza. Niba hari uwo ihame rya kabiri. Haleluya. Ngo nukuje imbere y'Imana ufite umutima wuzuye imbabazi. Mutungiza gute? Wuzuye imbabazi. Kuko nababwiye. Haleluya. Babwiye amafaranga ni menshi cyane. Menshi cyane. Ariko umutima wambwiye ngo umuhamagare. Nintahana muhamagara mubwire ngo nukunda kuba. Akuva mu mutima wanje umugabo umwe ngo yigeze kubwira umugore ambwa ati genda cyo gutongana inka zonyi. Zonyi wewe nutorihisha tiyotongana. Arambwira umugore ngo sinogira kuko umurima wabaye kibubu ngo nimarangire n'umutima wanje kibubu. Umurima kubikibuba ariko umutima wanje kubikibuba. Sinjo gutonga. Amen. Haleluya. Kubabari ugize iminsi baratandukanye nawe mwakundanaga timukivugana ntimugenderana ufite abantu bamwe wanditse mu mutima ngo ndi wabugihura nabo babari ngo wamara kaza niyinga kuri ayo masengesho ntiyo kwumvikana. Niba ushaka kwisengesho ryawe uzogira akamaro ugasengera cyakindi uhabwa Imana ikacumva uzoje imbere y'Imana ufite umutima utanga imbabazi. Ngaho tundi Hati Gandhi waharaniye ubwigenge bw'ubuhindi yavuze amagambo meza zankunda. Hari amagambo 12 agiye gupfa yavuze meza ariko mvuna mwangahe. Jambo rya mbere yaravuze ngo bwana seviwe sana ngo uzukorera isi nkurayo uri buve mwejo ngo numara uzokorera ijuru nkuzarwa mu iteka. Iyo rya mbere yaranije cyane. Uzukorera isi nkuraye uri buve mwe. Nzabwira abantu gutura amakuru. Ura amakuru. Ta urutundi babandi bose basabirwa bizamura ngo bagize gute habe niyo uzozurya inyama ko arya blebo ko arya imigati twese tura amakuru. Twese nirangata.
abantu barazamutse ngo bari ngo bafite PhD ngo afite ngo amadolari minus wa avuga ijambo rya kabiri yanesheje aravuga ngo imbabazi ngo n'umwihariko w'abanyembaraga ngo kuko umunyantege nk'indi wabari imbabazi n'umwihariko w'abanyembaraga umunyantege nkeya tiyobari ihame rya gatatu izotumugira sengesho rya kamaro rya kabiri nako narivuze ngo niki no gusenga ahangaha abasoma basome Mariko 11 n'umurongo 25 ugeze ku 26 mwabyumvise Mariko 11 umurongo wa 20 ugeze ku 26 niho hari ijambo rivuga ngo utababarira nawe tuzogira gute tuzobara ihame rya gatatu haleluya nukugenda imbere y'Imana ufite impamvu runaka izwi kama ni gari sema ni gari abantu baza gusenga kama kurungira akasengera mu minembwe akasengera intambara akasengera ikugege gusengeraga yage gusengera visa kugira karakora ikarakurubira akazaja kurubire mana urebe mu minembwe mana urebe abarwayi muhana genda imbere y'Imana yibwire ngo mana naje ngaha nzomara iminsi 2 naje gusaba visa amen haleluya naje gusaba iki mana ndarwaye ushize ari umuntu warwaye mu rwamuryango wanje hawe mvuga asimuvuga ngo mara kurwara dr inshuti yanje ngira umuntu dr inshuti yanje ukora Kenyata namubwira ngo mara kumbwira nganira ngati bishoboke kuko probability 70% ni cancer namagenda hantu zaje kuyarana n'Imana mushike ndapfukama n'Imana ngo mana icanza nyano catumye nzangaha umunsi none naje kubwira ngo ntabwo nshaka umuntu wanje runaka azurwara cancer bisho gukorera kandi n'ugukora mana ngirire neza nirwa hantu ndahirirwa nta kintu cyifuzo nasengeye umunsi nasengeye gusa kintu tutasenga kweza ni mugoro tashi iminsi 3 nirashira ingarashira mushire hahandi amakira no muri muzi kwema haleluya tukazo gukurungira uzo gukurungira uzo imbere y'Imana ufite motif mana naje kubwira ngo ukize mana naje gusenga umpa imbaraga z'umwuka arakuja gukurungira n'umuntu ari namwe batazi gutanga ibyifuzo mwebwe tuzamusengera pastor twamuze amaze ngaruba ngo rusengere ngo ndabona ngo iwacu ngureka kurungira ukaburi cusengera ukabura n'icureka gatanga ukavuga tugapfa gusenga gusa nora gatekeza kuko gufite umwanya Imana izishura ngo usenge ngo numara gusha wereka ufite umwanya gusenga ngo kugura ibintu zangwereka tawu uzugufata kugira amakuru yose izamisha abantu bishoboka nzogukubitiramwo ariko sinzogutwara umutwaro n'uwawe muzigo wako tubutuko mwenyewe ngo pastor we ngukuzusenga uzunyibuka kwibuka ngo ufite umwanya kuvuga ngo utegeze kudakwibuka uzasha zo gusengera bwabo n'ibikunda nibidakunda haya ngiri wirwara Imana ni yacu twese yarantunguye Yesu yaragucunguye naje yaratunguye kubera ikwirwa niko neza ndigana ngo genda nje kwirwa ngirwirwa ngo nasengera runa Yesu sinzi burya Yesu kubishanga ni umuntu ampamagaye dafite umwanya ngo tamwanya tamwanya afite kandi nyine tamwanya afite tamuhakana ngo yatamwanya habe ni musuga none mwamze unumve neza uneka kunumva nabi singusengera tamwanya afite figuri zawe urunga harari kidura harari masayina harari kiyambo harari none sala nakurubuye namara ko imezo kwaga tukambwa ifarasa afite ngo numpeza urudagara ndarya shirinzara ariko nzongera nsonze ariko nunigisha kuroba hari umuntu ntazanirengagiza mu buzima bwanje iyo yabwiye ngo mfasha unigishe gusenga n'ukimana uwonza muhiza umwanya wose iyo yabwiye ngo nyigisha gusenga uwo nzamuhiza umwanya ariko umuntu kumbwira ngo bukeye bwije ngo mpamwe gusenga azagera igihe nabura ukuntu nkamukamwakara ngo no kiweze uzenari zirase oya uzumva ariko ndagufasha bige gusenga navuze ntangira ngo Imana ntawe itazayumva Imana ni yacu twese sikomeza yego ico turushanwe n'umwete agize gute gusenga umwete uzabe kumenya tazo gusubiza cyakora duhura mu bya dusabirana n'ibize pe kandi azabasengera haleluya hari umutaje ubundi yaraje niyinga twaratamye yari yarwaye arenze cyane ahambira ngo ndapfuye yaje gusasanga asanga tureze tumusengera bishe tumusengera Imana tuzo gahunda twamutugatiye dusha nje gushaka amazi
ku muhanda aragenda ashaka amazi kora gutya arakora gutya arataha wakize nakize ko mpano umva mvuye ngende ku bitaro ryane ejo kuryama muhira ryama ngitaha ejo bundi yaraje ngo amare aranyandikira ngo oya amazi yamitangariza lita nziza aho ngo narasoto byo ngitsoka kalisa ngo namakire none zamuhorana mana sifiwe sana haleluya Kweli. amen Amen. atukuze mungu milele Elokit. afani ngo bene watu ndabakunda Neloveza. ndabene watu nukukibana Langu ndabakunda langanda. ariko atuza bashishikariza iga gusenga nawe imana ni yacu iga gusenga kuko ni ngusengera cyangwa ndakagusengera cyangwa kataka gusengera aza gusengera umunsi umwe ibiri tata kwibagira ariko we nuhora imbere y'Imana uzibagira ikibazo cyawe zo basengesho ejo bundi nani Desire rigishije naje rigeze kuva amagambo aravuga ngo imuntu yasenze sengesho ngize akarisenga neza ngo rigira agaciro imyaka 300 batagihari uranga amasengesho zo gusengera azogenda ku bana bawe ariko we mbasenga Jackson azoyunguka ara Florence yunguka na Bella yunguke ayuna bari abunguke bari abantu bose bazoyunguka nubundi bazabayunguka amen haleluya bazabagira gute bazabayunguka kuko zabasengera nejo niyo masenga havuga mu masina havuga ngo mana undebera umwana wanje umukobwa muri nisi ya none mana murinde umutangatange mufate umukomeze nkamusengera nkamurira umunsi wose none sizobura umwanya gusengera abawe kwe soteka kubesha yumve neza ariko ndabaheza umuti wavuga ndabaheza umuti wavuga uryame ku ngombwa ureke gusengera abana bawe bakobwa nisi ya none hari urango uzobuke usenga abana bawe nisi ya none iyi kasarani turimo uyu mwana ngo zandaraningi nkabwa ngo mana ndebera runaka mufate munkomereze ufite runaka mufate mana munkomereze mana niwo munkomereze none kweli takora zababwira ngo ndambasengera ndanga muzosengera abandi tuzosengera abandi kuko zababwira usenge muzosengera abandi nako naje ndabasenga yego muso none kaya magambo yakase yakarishe ariko ndagira ngo mbagira abantu basi Ko barategeye. bashitse haleluya bashitse kuri ibibazo kubandi kwirirwa wikanga kubandi imana nawe ni yawe nawe yoza mu wawe haleluya ari ijambo ryiza umwami Yesu yabwiye Zakayo wamwise Zakayo ngo amugezeho arango Zakayo ururuka abandi aturaje mu nzu y'umunyabyaha iyo Zakayo wabwiza abantu wabamaze urujuro ruharwa arambwa ati Zakayo we sinitaye kuri abangabo ururuka nawe agakiza katashe mu wawe ngo kuko nawe uri umwana wa Abrahamu aho nawe uri umwana wa Abrahamu nawe Imana yo kumva Ubuti. nawe Imana yo kumva icyo kibazo ufite uzogifukura ngo uzogifukamira mu gitondo ugifukamira saa 6 ugifukamira nijoro umari yinga ufukamye kirego kemo kizokemo kandi umutwaro agahinda n'umutwaro uzotwara imbere y'Imana kikangana nako no kugenderwa y'Imana ono kuri kwijambo ry'Imana uzumvire ko uzumva no kuri kwijambo ry'Imana haleluya uzabameza kubesha ngo nukuri ndagusengera ngo nzagusenga ngo nzakwibuka ngo nukuri ngo nzakwibuka abenshi 80% ni ikinyoma nugira ngo kwikize gusa Mana. No kitele balias. haleluya uzuje imbere y'Imana ariko ufite ikibazo nyakwa ushaka kubwira Imana bwira Imana ngo mana Eric we tuzukuri Eric umaze tuzi bwira Imana uzubwira Imana ngo mana tuwabona Mole tuwabona iki nico nshaka niki nshaka haleluya biza kugenda kusenga shamwe ariko minto wampaye range wa ariko ndagize yarange reka ndagize mu ijambo Imana amen biza gusenga n'umuhungu umwe n'umuziga batuye ahantu rungaje utumara gusenga twari tugeze umunsi mu butayu tugiye gusengera icyifuzo runaka umugoro watumaze gukomeza namwe ngo mureka dusengera amadiveri amayitaje amadiveri dusengera amayitaje amadiveri sawa uwo muhungu yandusha kwizera n'umuntu wanyubase mu kwizera cyane aravuga ngo yagiye gusabira ngo arasabira ibintu bibiri umugore nta mukasa afite kwambara saka yose ntaya afite kwambara kandi azambara nimero 7 arasaba kandi ngo arashaka umugore Imana ngo imuheze saka yose kirepe y'inimero 7 naza ni itari kirepe y'inimero 7 tazoyifata cyakabiri mama ndaheruka ihuzo yo gusengana akeneye sepe keneye sepe y'umukara irimo ibyatsi kibisi n'umuhondo nitaza ariko cyose nzoyemera
aho naza senga ndavuga ati iwacu ni igitangaza. Iwacu yovuga ngo Imana imweze sepeya izaza yose izari sepeya. Yego iyo mwamini yo nyine nimero zirindwi z'obuzana ariko sepeya ndiyoza gusa. Aramwe ngo ntakwe tubwire. Nukuri ko Imana twaratashe ngo tuje gutaha kandi nkubwire kuri arahari n'ubu wabashaka zose muheze nimero abahamagara atuye ku Kibuye. Twaratashe ngo tumara imisi dusanga muramu yakoraga i Burundi yari umwarimu i Burundi. Yohereje sepeya ya yindi nyine kandi ya matpress aravuga ngo isepeya ni ya mukecuru nayo inkweto ni ya mukandatinya muze mwizina. Mukecuru aramuzi nuko Imana tutanga bari kutubwira gatanga ico gihe. Amen. Bwana sifiwe sana. Ico gihe mwamara nanje nari mfite ikibazo kibiri twageze dushaka kuri Gatobwe. Nari mfite ikibasa cy'umufurero nafashe nyumbati yashize kandi ngomba gusaka. Ngomba no gushika umugabo data wacu aramwe mu Mana keneye imasa bibiri cyo kwishura ideni nico gusaka. Ngomba no gushika ngo dushike data wacu arangara ngo kugabinyane. Namwe ati Mana tanyana wamba tanyana nasabye. Tanyana nasabye. Tanyana yasabye. Ntabwo nasabye imasa. No kubera ko ndatinya ari yaturemye kwizera kubera ko yarakoze biraba turema kwizera. Cyo gituma kurerwa ari biziza. Kurerwa niki? Biziza. Ushaka wo kwigiraho. Yego. Urabikeneye. Haleluya. Kwizera kwarimese mutima wanje nakwigiye kuri ndatinya. Ni wakunde. Ngo buce nyingarize gushira. Data wacu arari wacu ari mushitse. Araba ngo naratekereje ngo mfite imasa bibiri icutse ngo aho kubaheza inyana kureka amaheza imasa bibiri icutse na mutima ati nuko niko nasabye. Tushi imbere y'Imana udaparapara. Nkubita iyi ngo Mana barwayi bo mu muhana utagize gute jimbere y'Imana ubwira ngo Mana nkeneye visa, Mana nkeneye umwenda, nkeneye iki? Imana ishaka tuje imbere yawe dufite precision. Ibindi byanyuma muriro. Haleluya. Amen. Ibindi byose cyakimana kirangire ibindi zobivuga undi munsi. Cyanyuma kizagufasha ikindi nugusenga ushaka kumenya ubushake bw'Imana. Ushaka kumenya iki? Ubushake bw'Imana. Mwana se umuhanga yaravuze ngo iteka umwanzi w'ubushake bw'Imana ngo ni ubushake bw'umuntu. Umwanzi w'ubushake bw'Imana ni ubushake bw'iki? Ariko uzoje imbere y'Imana ubwira ngo Mana tibibuko nshaka ahubwo bibiko ushaka. Na Yesu yarabivuze. Yaravuze ngo data niba bishoboka ikomba kwindenga ariko ndibibuko nshaka bibuko Mana we. Zugira Imana ngo Mana mpeza viza ngende ariko Mana uko nifuje bibuko ushaka. Ni kumenya dukiriye. Uzu usenga iteka ryose. Umva usenga ubushake bw'Imana bisobanura iki? Usenga ubushake bw'Imana biravuga ngo nugusenga utegereje igisubizo ariko cyo gisubizo ntaba ari wowe ugaragara Imana ikaba ari igaragara. Mubyo gusenga ubushake bw'Imana. Nugusenga utegereje igisubizo ariko cya gisubizo ntaba ari wowe ugaragara ahubwo hakagaragara iki Imana. Kaba ngo Mana numpeza visa. Mana uzampeza. Uri musanga visa guheza visa nushika se hari umukene uzahaga. Hari imfubiza ari Imana izagaragara. Hari iki? Usenga kumukiranso gumara umwishi nguyasenganye umwete. Gende wiye gusenga. Ugende uzana amasengesho mu wawe. Uzana amasengesho mu mutima wawe. Ufata ibihe byo gusenga. Ureka ubunebwe ntacyo buzokumarira. Fata igihe baramaza mutima wawe. Reka kubabara amavi yawe. Reka kubabarira. Sagura kusenge. Kuko gusenga nugusabana n'Imana gusenga kuzotara sinzaza nyungu mu nyungu nyinshi zo gusenga Imana ngo iyo umuntu asenga Imana mu nyungu nyinshi. Haleluya. Ngo Imana izayubaka ngo azayubaka urwibutso. Amasengesho azayubaka urwibutso mu muryango wawe. Azubaka urusengero. Byo utatagiye uzosenga. Rero nari umukobwa ntangirije ngaha wagiriwe neza yarambwiye. Haleluya. Amen. Simvuga se aracyahari. Yagiye ahantu hanze ngo muri gushika hanze yataganga muzantuze ahura n'umugore w'umuntu se. Arambwira ati mwana kura vaye ndi umwana warunaka ati warunaka utambesha ati runaka. Niki kigaragaza. Arambwira ati ngweze nimero ziwe baravugana ati ndemeye. Umwana warunaka ubu kugira. Yambwira ati ngwino upanze mu wanje upange urye unywe uzova mu ruge gushaka. Kubera kuko uri umwana w'umukozi w'Imana. Yarapanze muri iyo nzu ararya amafaranga yiwe yageze yishura inzu. Yageze yohereza se na nyina. Kubera iki? N'amasengesho papa wiwe. Amasengesho inyungu ya mbere zakora ngo azayubaka urwibutso rwiza mu muryango. Bakijambo ry'Imana. Oh! Hello! Zongelo. Malobaya nzamba.